Siyabona mfundisi ukuthi namhlanje ngathi ngowelo uthatha isitoko la ungabe ngathi nje ke kubabukeli bayoke i-channel Yemaswati kuhambe njani nje igame ngongabonga kubo bonke abalandeli baMechavi nalaba ngithanda akubabilula nje angibakhuthade ukuthi dimisele yonke into lo indaba bantu abaningi kuMechavi baye babone lo mtimba ngani mina isikhathi sami sekulala ebusuku ngi2 minutes ngafo ngisuke ngisemgwaqweni ngijima ngigijima angilali nje futhi ngeke ungishaye kalula noma ungeta nesibhama ngicabanga ukuthi nje ngakumdubule ngendlela engayo nje ngoLungu wangenda ngaba ngile indlela amen yashaya Mphandlana but yo ufike egcineni la kuwe uka10 ngivesinye sibhakela ngilala ngithunuke ngaso wasuka kanjani ungishaye ngasinye ngilala ngithunuke ngaso wathi hayi sengiyamgrima bengicabanga ukuthi uyadlala wasumbeka phansi ngambeka phansi cha siwakhulu this is a war. Thank you. Lo sambe kahle kakhulu sabajabulisa abantu and then isalwa na Mechavi although besingalingani ngemtimba wangifuqa wangishaya. Okay. So ungathini nje ke babukela emakhaya ubhenjani nje No, lapha sakha bungani nebuntu ekutheni sibantu sonke khona la kumele sibohlanganela khona. Njengami nje bengilwela i-autism ngokuthi sibokhumbula ukuthi i-disability is not inability. Kunebantwana lamakhaya labaphethe i-autism yabo. So sibakhumbule labo and also kulwa kwethu it was about sports. Sports akusibhola kuphela. Mani business ithi ubantwana abawathathi lamanye ema-sporting activities. Bese each and every comrade must associate himself or herself with any sporting activity. Yes. Siyabonga challenge.